Kajing keno kasanat pulit bat suba dan keti penbetai bom udah kot keseng HNYF hakamet sengi sajan hatemio molong ubadai udisciplinary secretary ke HNYF hakabaki pulit kilara yutersan lemba sanpusan snem ke arta najaka bausa nadauki menin kemet kesni ublay halor kane nakilang keseng HNYF central body mendakar waitrik leber hakajingilam u president keseng ubak sadan kibla Kilawan Panjing Syai, naka office Superintendent of Police ka East Khasihil. Habami naka kamera Uritu Raj Ravi IPS ubak sadan habakran siklar pathai kubor ulong kajing pencai USP bakadan kata kajing lapsai badan keti penbetai bom kumta lara yautu udekot keseng HNYF. Habakeli uterson udai senior hakakam ba utrei kum keseng kampersya ya kejing le kata pulit Henry halor kejing keno keseng kam pedang setia bodukot unle ya kena kam pak sadan ulong kejing pen betai bom hakeleng kijaka masuk keno ya kiseng ne kino ngalam seng kalong kababakala namar kamat pen kendria iki beriu basa hathem motor kalong usia bathar hagi pelu khmat jombaro kipaj ba kumta kadon kam ya kata pulit panle homework namar kejing bitar upaj ba ya kejing bom le ai ke sarkar ye gibasa athem motor ule thu kum kino ngalam seng ni kidekhat ngimla ban thet kti ban ong bakim don jingede bat kidekhat keseng HNLC Henry kidan kham tamuni orang ba ubla syakem udai bayalam lenti manrung ban mi kidekhat keseng HNLC hakapor bawan ya keren yesuk USP to jing kenduk jing USP ningkong ni laong bau tarsan lembau de disciplinary secretary central body jam seng jungi badai rong bau beriu bola san snem tam tengi la persiang ban clear or ke ega kes bala kemi umenin dala men nakaliang USP uang ba kedon ki jinglap sai pulit ba udon ki ha ke jing pel sai bom hang ni po thamator kata hi kadai ke jing percaya nakaliang USP bat yang mentah kilara ayu syukut bat ki pulit ki tangpa ni ka police custody atau PE kumpiu presiden yang keseng PE bau benar keti apa ni mentah tarsan udah bola senior tu asang jungi ulong beri aktif senior member bola hak kartaru hak kamru udah bola senior ngaya kabang laung syai USP banongi bau tarsan kumu disciplinary secretary jam seng undon keti kan kam kalong ba nimla ban pedian tenrei nak kalian polis pat ngiong bai bai ngimpa ban interfere pada ka investigation part ng polis ngi super snow mangi nimla ban pedian ngamar koi long udah ulang ba wajai balarang ba ka kartaru banong ngaw la ya trikam lang tala arpo snamu banong bum le shongshit ikono no kamun ya jak lenti ka bamdai ngam la ban pediang ngam ju khamlap hidup kata te banong ya ka opinion jungi ka seng jong banok ki khat ju sisi ka seng banong ba utar salom ba udan khti ha kani ka kam pun bathai bom ka long ge bangem la di kani ka jing pun bathai bom mo nalu bala bathai di bom keleng jadi bajia motor ban su kuno than tang ya katu kaseng ya kitu nong yalam seng ni katai kam de kalong ka bakala nomor kali ka isu motor kala de usia bathara khamat jong pelau jong bodo ba idon kam pun kriya noi katu te don kam ka ngaso batang don kam ka polis department bakan le homework nama gajing pitar pai ba gajing map ban le sarkar ini ka motor kade goi kata ba manu sebom long kade kam jong polis bakin ban but benia ba om ban su victimize lani ban su kemsuk ya ki nong yalam seng balang kadai nak nong seng balang tu kadai gitu kejing bitar ya kata motor kadai jong taki bobun balang yang bahkan ni sarkar minta laskut tang high level committee empat poi semu long kata ro kadai kapang ba haban perkat nak liang polis department ni sarkar di pesapur jami ya tu bentan yo na ba ini ba sakem idon bertalang akan ke pistol tidak pun patai kalong gumne kani nadu pas sedang ke pistol ini bidai orang ba sa po doki te khasngin ningkong do mangili syau ya kini ru pelat berangkat bagi officer sarkar berangkat bagi polis department te damdan ini ba nginum tip hi tak snong mili syau kini nam nur nama ngaru ngam tip ba nama kadik snong syap bordar ba skendong ba te don kami kecing arab jungi te nadu wi la arab sedang te idon kti bai ya man badon ki meeting man badon kecing kendo belein lan kata idon lang bai ya keren ya khana lang bai ndai ha kecing sto kolong kumbanga don kti ke pistol ke miri don kti ke pistol kelai nang ta ngim don benta da kumui ba tapi ikum no habai di bukum ni kalong hatu kalong tangam long ka ban long ban pun jinjari kino yalam seng balang ba kani kadai ka kamu jong ka sarkar ban victimize ya kino yalam seng balang khamtam ya ki ala classified ya ba kita ki badon jingedai ba ke chino si balong
Banong kum kaseng senior ba nadu bangila shimti kum kaseng ngau presiden bala shimti ya dia kam banong bangimnya dai terus tengah mla man len kata. Ki member jungi ki kendu ki keren ki khana ki shandur ki bam ya dilang mat kita ki khot jong saudak jong tangkai Chelsea ndai banong bangim dan jinga dai teng minum lar ban serkti kata. Te kata jinga dai par kalong we hakawai ka level. Kam dai jinga dai ka banong ban ya tulun lang haki kam ki jam balik jong Chelsea pakata kalong difference pali ba. Punya lihat mana bentar. Am kani ka ya kani ngin up shwa ya ka finding jok investigation but lada ka investigation ka finding ka amlap bamdon ye ta ka mot ni nginum skam jari kani ka jingle jok police department kali ka ban jing pentar ha ka jing penbitar ka ban ka por namar kamdai tang ba terson wat ka kali jong aro pala sya talasi arsil hapa boy wat ka kali ka banganya arsil talasi klam da klam nongrem te wat ki khot jungi na nartiang ru shop hawan mi police station wat ki khot na larmba shop hawan mi police station long kalong ka bangim lawan pajang maseng but min up shwa ka bajia ya ka finding ha ka ni ka investigation jong ka case yung datu sa